ke jing bujili seng kumne ba shulai hatu kala ne em ban kta ya karai jong ki nong thep vote khamtam hapo joai North constituency ban kershani pi Kani ke jing rai ke jong na jimde ke jing rai marwai an switch ke no party de hadin ke ne jing switch dengan TMC baca BBP kani radin ko pa ta sani ba jikon so de jo ba kai kan so kalen ke Bakande bangar shift ke nomor. Ndai bangar sim ko bu bagane ke parti dan halbor. Tiada constituency ke jong pi punya kun persya ya ke UDP ke NPP baru independen ru. Wei tau kertong dan ni kita ke parti ke ba pihak petnya ha akan yang tinggi. Nah jing peti jonga tadi ke cing ya le ni menta hamne nomor na ke NPP. Mark NPP kita MLA kita government dan ini. And plus NPP kan bila bakal yang lagi senang dijaga. Jadi le yang apa yang lompat ke NPP, EDP bak independent. Tapi PPP kadang yang kita hajing sos kem makan job bon tiligi syuki at least apa rilong hasi. Kuno kale airpat ane apa rilong dia. Kat kong je sau tu jangan ini aja ini yo hai form isi. Apa yang ini cross budget 16 above ke majority. Plus dia kata tanya sekarang yang kan dong bilang poin satu di akusan melatih. Kejingjit nong mi khabat thamai shaki Autonomous District Council Arhajar Arpusan kam dei tangha rilong hasi nrei harilom jaintia ru kumjo menta kawat ka DD News Meghalaya kaphai sherilom jaintia bansngau tho khindiat shapang kejinglong jingman jong kasan perthai hakani kathan Adon hajawai banyak kendo markhmat banyak keren bad ukertong MDC jong ke BPP ubalongru sitting MDC jong ke Jawai North constituency. Sengobha ai kubleilang ya uba auhai Andrew Shulai. Ba Shulai ngapnya sabhai pi shika program. Ningkong ko ai pi bin yethu ini ya kadau tenrai ba pihak ban weng no ilade na ka TMC banyak so pat bad ke BPP. Guna kong ya apa itu ke TMC tu dan cua ko kongres dan ngalapet ini cuman jinglong jong election ya ladiro ngaju le election gitu bijo sistem marangi mentang por ayat kata sistem kom penhun penbit beti beri waru kom hadin pat in sekrim so tenar so jin sekri galong wa i sekri ke bam biang adin tadau jin so ngaju pi hadin bang apet pai kanong jadi garanti bagi garanti jing seneng jing pensai sekalen dari kasih janti ini ikan nombor banyak janti babet berbekod yang babet jika tu nombor joki harus ngelide nombor marne nomor bi joki BPP minta babet kawan rap yang tu nombor tenrai jongi tenrai jongi gini kari monok jongi ke im dom chua ke im foto ke jing baga kini dai beri tible bakamai ya kau yang ni senci kadar apa ni dikasih regentia kaptam jangi ngidon gini gi dua pas don no muncua ngidon girat ngidon ki ilaka ngidon ngejing itu apa mono penyanyi gini kadang mono ngejing bakala don ngejing bakala ni le sidiang mono kan ublay mai jing sedeng iki teknik wan ra ni jika UBP nomor la jor tan isdam mata election la long kum ni jing sapen bit harukom ngapa ji kawan rap yang tu jumlah tenrai jom ni macam tu dia di roti ko pakul tak ada bahawa ngapa ji kan roti ngapa dia kan roti rek sesuai tu ngaruh betul sekian itulah ni roti tu kilo yang ni kan dan seorang orang ki ai ngaji tiket tak ada ngah presiden TFC tu ngah peneso berlaku Tikani kejing bujili seng kumne ba Shulai hatu kala ne em ban kta ya karai jong ki nong thep vote khamtam hapo Jawai North constituency ban kershani pi. Em tadi kejing kibriu ngah haman meeting ngah pensai ki. Kaya kadao bangi kibriu po ni konsensi skitip. Belai kerja yang abang kami le agak medeso ngasuci TMC na por kongres so kadao kaya kibriu kitip. Margane kejing rai kejong ngah mde kejing rai marwai. Pan switch sa gano ko party. Hadin gani kejing switch dengan TMC baca BPP kani radin papungan tak sani ba jikon so de so bakai kan so kalen kalen barkane bangar shift dengan nomor ndai bangar sim ko bu bagane ke parti dan habor kani parti hanya sya kini jong parti pun apa singau yang
aleno sangi in ai siam dola terwai nga porna swa rengam tret bangam suya kono ngrim ganti biki ya tan ta ni ki bre hang ni ki so thohi ki paji nga ko bre ro namar ni election no parti ro ni TMC ro ni bore ko kersan ya ki paji nga ko bre bat kajing per ta wi pi ga ya ni ro ti ko yu hapan yu kamdan jing ta ye ti phi mo kan ba ki pat nyong thep vot kin campaign ha yo candidate but kham duna ya ka party em ki ya pedlang bro ha pelang pedlang bro tadi ki yo kandidat ki singahon plus ke parti dan nomor yang gua bah tegalong double plus point monta ti kani ro de kasin ka ni kong ba ka VPP kan ya kun ha ka MDC election ke kat kun ki kai phot ki jong ing lai sngo ba ka VPP ka don ya ta ka jing so scam ba kan job bun tili ki shuki at least apo rilong khasi kumlo ka le air pat hang po rilong jantia kan coy kajing karaman jangi benjap pun ingin cross juga tip karno kajing pun ngamnut banong marap tang la bon kam ya de sene tang pat yo kan kali kum no semua tang ka kat kum je sau tho janga jing ya ye ingin yo ai man form isi apa yo hani ke ingin cross pa je ka 16 above ke majority ingin cross bi kata tengah scam yang kandung ilang poisa tu bi aku sar mula pentit nomor kajing long hi jong election nanta he ganti han ni asko dan arjat people slap pen mobilize gi breu lomba bisa pila pen mobilize kono lomba pen breu andre ngo bang pair bat kini ka BBP ber klam kono gi breu gi mi pim tip show kono kono laban long laban kiu kesit hado kita gi sit so la pentit mar kajing gi breu jagane ganti kila singotho bat kila yo ji pensai kila sian ba ta dau ta kila crossroad ni ta ta te hari ni constituency ke jong PP ni kun persya ya ke UDP ke NPP baru independent ru we to kertong dan ni ke kata ke parti ke ba phap pet nya ba ha ke ni ke kinti na jing pe ji jong na ka de ke jing ya le hi man ta hang ni nomor nga bat NPP Mark NPP dan MLA dan government dan EU and plus NPP dan ke unit bab kaleng ki snong ki jaka kecil ya tharai long bat ka NPP EDP bat independent dan tharai te ha pi ong ta ki kita ki jing pen kre jong pi in kerpang kum VPP candidate ha ke ni ka election campaign ke jong pi ya mungkin kra jong ata kan dan select pen size pe ba ni ke kam begini isi la le hagini ki sansnem ki tem drusnem ki sal extend sistem ki ong man ngopor ong baga kedai banedan kejo ka sarkar bat district council bat ha state government deputy minister ong tuos ni un long kin long ari pi kan long mungkin king ki andre baca sansnem hawat ki dan kejo bor jo sarkar ada pe cinja ni terms of pay salary jangi ado ka accounts na share jong hirum msasyo nomor ka mismanagement hirukom deposit ini jalan mismanagement hakaling kaning dan plus kini MDC badan hapo ka ruling ha gini ruling MDP kilongkum kipo mo song yang kat po ong kiti political master ki kim note kitip ba pun ha jing na sa le ban po state government nai kim note ban ong ketua kentin autonomous general autonomous belum ni Malaysia pun autonomous body mar de kim na hadu bahab let di staff association ban file a case for high court mar kum dei kamram jo ki dei kamram chong ki ba dan leadership tang ba ki klem note ban dekran ke yu kitip dan ni ke jing duna ka bon ba ndai ki ting dan hidu jo isi ke council nang transition yang keren Jepang ka district council ada yang ka KHEDC nega JHEDC ru kum fila ka dong pi dan kita kijing de ko trekam boleh gibi kum kita kijing de ko trekam kum isu ang na be ha ka KHEDC nim kidan kita kijing de ko tamba menu klan ko daw ki tar hadu banda mi kata kasi AG report hadin sa form ka PAC boleh gibi kita kijing na masulai pun ini benar ada hajing trekam ini begitu lah ini Nilangkong ni gaya bagi dewan senoto, ha bagi dewan election district council, gaya ke ba
kumno ko sa kawan hi de jing berkat bagi dan kan jing ada kum gini lepat di tribals menta yada ka bon kom menta jing baca ka jing ada ini naga jing wan gi mender ban trade business ni ban ibun ban penbahar ban penek ban wa pun kita jing ada ini andre polisi trekam jong ka district council kolong pa daga kanil jong menta kolong dapat Hong Kong hajaka ban yada ini ki facilitate ban ni gini jing pen kam tam kam gini gideng ki marbo kandau ki facilitate ban yad gini ki ponjat gini ki kam no kim dei ban yad kum badai ban yad kum go an andre mentak lan yad show for example pada beat office jo forest jongi kemudian gal beat office pada beat officer ban check igi TP ban check igi you jadi forest produce ki forest materials ki ban yad ban yang hai andre ya kamu turu la alim show brushin ya kasil jong beat officer la asil lo breu nang no tapi sino no ta jangan facilitate ini kamu dom sutena ti pikum MDC menta ki ki kam baplale ban manra khindiat ka jingkala apo ka JGDC ini sedang mercuat ki bon ni ya sedang bersam ni gini ga kum gini khot ko VAB gini bladang ni ado 2015 atau por malong di petisi jam nilai senai gitu gila por gila kan mau kum no bagi longga kayak gitu ka jing file code gitu di rampas dong ini untuk por gila traffic itu nanti gitu 2015 2016 ni yang kan mau misong corner tu sama sangat pada explain you lain by lain ni gitu kamu you ni tinggal track kamu ya jadi dia track kamu nado tu por nanti kamu nuban elect jadi rampas dong kamu nuban elect udah loy kayak kan nuban terms gitu lah ada berapa ada di power spokesman di bawah lah dan tu gitu ibu ni kamu yang ni lu dia kalau kawak ni wak maturu bagi bang ni ibu itu kau pernah sanctuary yang tu kita ni penbahag ni jingbat kendau kot Islam ni dengan yang hasil tu harus ni ai kelan odin serikit dan persisa di long try gini you dan bagi por bagi ayu tu pat kiba lembag tu galan odin sikila mortgage apa bank dan kam ban register po DC office ni mortgage po bank dan ki bank yang dia ba yo try kan dia dan kecekap dan jingkaja jing kelumar di pan dengan council sekolah kan non incumbent sedikit bapak sisa pada ni kecekap dan jing kelumar jadi pun kita ikan facilitate service bagi ini pun kami ada dia fungsi ni lagi pun sistem kita persang man re hak isi dan mentah ki klaim ayu jadi sisa ngang ban tap yang ni leakage tap yang leakage jong ni ki jibudan kami ki marpo kan deu mo komputer ko ngini semen plan mentah ki budan kami motion gi semet di report jong ki man ke kuota dan ngi semet ki kapan ke kuota Andre apa ngapet di kita report bagi semet atau senam suag election ada kendai ngapat ya yang forest atau report na check kadi report jong ki bar ke production capacity jong ki ngam idei mi mudah betali kami ha nomor ki zero titang tu bagi report tu report tengah nomor ki dot kan kalen minta centralized check it pencek baru motion Mardon company kum stars dengan company kita produk lagi ki main pun apa compound jo kiro. Jadi ayu tengah orang iki begin check iki ni kita kat nusisha ibu ni staff ni forest lagi gate. Hagi luar harga don ki check ki lagi weight bridge jo ki bandung si compound. Baru lagi company kita nungta. Mencek kiro kan tahu jong kiro belum tahu. Andre ko bos si hagi ni masen dap atas ni din ni kilam poi so bor. Wangi isi ki pak bem no kita baro. Ini kemudian skim nyok lah coba tip di sisa nak dom deh. Handui ini leakage na ada council sini tip pak jadi harus kamu duna juga fund revenue lagi dengan tak bahaya ini leakage. Kita lagi kamu imut lek mencuang imut peteng dengan arab imut yang tak so dan kata kajing duna ki funds namar ka tulok jongki nong Trebo district council kim pagi olut ni katai kadang sa lalu saya gelap silu kita tulok aku mesti suruh jongki ba kini OIP mentamu major source yang revenue council de royalty jangan major managers pada jauh major de pol mah
tu kita minta lah don jing khang jong kon ma tang ki pun ba minta gini ki bela assessment ha yo ni kol ki ba dang don nang tu ha ki bidang la ban siu chalan ki dang la ban issue yang chalan ban ayu tang minta ka ba ayu pat jing ja pat ba ka dor ka la he than kum no ki bril kem ya chu ko to chalan ma ta ka es ko ai pat ro ka jing center ha to ko por ka ni sarkar NDA ki bril sha ko khai de jong ki siu hamne khajana ne po dan dia marah presiden dia. Terus kan ni for ada borok seneng basi solong pawan the particular person setai subsi basi solong borok we. Tapi ikut rum kan ram kijing kenjing dia jongga. Kan no ada actual share marang te telah tapi mau na sadang mau nong jeri mau no garo udan to. Te kedan nu keluar te dan bok ga lai kira ki station jaga spokot te ki direct ke court AG ban le reconciliation bar state government bar district council actual calculation je kan no exact share jengki tengah try gila le kata teng pada fully hado ni sedang bunta tengah kan bak share jeng idang bon pending share amar na ikon no si am lo por na bon jengki tengah tip tu delay ka reconciliation mo delay ha ban pergi ke jengi yogi ne tip juga mai ke share ke jongi ke la aisha karo hel sun la tip mar kate ya sulong tip juga no tekan ni kadai ko point belum clear sunta mat ben kong mai kan di ko point ni ban straight ban tip ni actual share jeng council to ba sulai ini pakin dia sha halor ka manifesto jong ka BPP ki kita ki buat rekam ala no jong ka BPP meta ka kinti ini parti ini VP tengah kadang manifesto official manifesto jangka parti tinggi lah nga dia ngata ngala circulate seberok ilong yang jangka konstitusi dan bagi ai nomor jangka ke kartom sencar kadar mau kalau culture kalau ke kam penerapan roy agak pulih putih berkam wat banyak hai kam khatpot hai kam mariang di karkhana ba sen kam kibon gi manifesto gi ba ayu jadi kesensar kadar gi haban pentre ba ka kum ga section dari scam sosial ka da ide ban kan mau gi long kan rat ahla gari mde ban ailat gi wei ban wan kini gi ban long ki policy gi dong yu pun hang kalau uranium dan polisi musyawarah uranium ke e-governance kibon gini tak kalau detail dengan batai fi tak ini mat rekam ke polisi juga parti Andre ke media dia ban penhap kumelong ke moto yo parti ban bedim ban penhap ban bersama pengkelador batro ngaga kabo ngaju oman lapor in wan rap yang iku borong yang di council jong iku bolong lapor suan sakawai pat kajing dawa ba sulai kadai jong ka BPP kata kadai ban petrekam ya ka artikel lais pa nyo kuwait na flami I bakadan hapo jong kani ka manifesto wadla I president jong ka parti ru I banjur halor kata kapuji sotu nyo pi hatungi don kam ya ka artikel lais pa nyo kuwait habang yadan lupa ka 6 schedule ini kadai ka national subject katay mo kada subject jong election council dengan Ukraine 371 Andre kadai ban don ngai kumba don ki boy for I media au ki party sigong but Mizoram la implement article 371 dan district council show ada idan deh kilai dicakama idan ketolong misleading umday sila dan 371 bom dan district council show you can go parallel also namar the main thing to ke 371 kadai no acts of parliament dan juga ada dari kimla basnaan halor punta dustur garati jongi halor ki kam kamai jongi actually la lejat parallel bat ka 6 schedule bat ka 371 long even best paying tip top nomor ngasio ba suppose minta mi ka an gini ban NGT Asian ne ma ki an ki bojong gitu ka national an Andre kum kamai kum suppose kum ki daw jong ni la dan 371 nam
Aki ni kini alam pengurus tur jong iban yati untuk gitar holder long tu yang ki untuk nung semua. Tila alam pengat ku gitar lagi ni point example. Tahi ngatang ba ngam dan ke ai ban ong ga dai ta ngaji berkat jong ngamar we kata. It can go no the more than strong social. Mendai ban weng go we ai go we weng go. Jadi benbu lang boro ar ke biak yang. Oh jangan biang bahagian berar. Okay ta. Ti ba sulai knet halor ke jik sos kem jo phi ba ki pa nyong thep vote na join not kin kersani phi mentang kedi. Halu no ta ka jik sos kem mo yang phi. Ngala don ngani kam sencar ke dalam tala ke western. Dan ngala persang la de bele arti meliru ngam kem pois tong dem di situ ngala job hibur arsin. Mas kami ni malu kita ba ang ni konsensi joni kalau mostly 90% urban konsensi I kam jenga jumlong jenga ila te bila diro an plus ke parti ro giba idan me jinggar ban mata galawai tengah ngai scam bagi beliau bagi nong song nong terbuat di pokok ni konsensi ila sai makin ahi yang kata kin ketat no yang dengan polisi terekam pun beji beri tu semua mengawan kan muan kita kena ngawan ki banyak tu dia mengatkan benda ikam di jam begitu pas kita ada kuno lang tung planto di kanina the council tengah so scam ba kinahi ke jingkarsan ni tiro ngap kli thi ni jingkli mat ladon mat ka congressman shwaru dangshen but hadu mata ka di kamat ya keren hi shwa ka election kata ka di jing no jong ka congress ban kersan ya ka NPP apo HEDC ni ka timing ke jing so jong pi la kata Tapi kata jing raja tu, na terus tu yang ada last minute tu deh kata. Ya kalau last minute kelas tu yang tip show gay, lagi beri kelas tu yang tu baga deh ka tangman pen bedi beri nomor ba, artis tu kelas dendang tu kerja kopor. Tapi ini kata ini saya kira pak kata hakoi opor hakoi pak ka interview. Sekali bang wakili pi nama ni pina syang haki taksi ni pina syang haki dukaan syap yo semua ya kita ki jing ekran jo ki breve ko jing ekran jo ki breve ka long ma ka VPP ka la ban long kata ka seng sang perthai ka khlan ha lada ka pin jing mo halo ki we ki mat ki ba kham syong khya ke im lang sa lang pat om tang ban chu grand sa le sa tang kata kyo kin khareng jat menteri politics ngai ga VPP ga dei ba ngale jat menteri kata ni bro parti ki pendi kata bagi why we strike for ni ro pelai ni ni ko ai bengi man ra ika bde kata ga ya tangi ke jeng menteri ko bibi ke jeng per ika kom let ya lenti ha ga ni san hi mas ma jeng per ka de kata ka ya lenti yang ni semua sisin no pila ya kanu lenti ha kanu kam bro na do pas dang pija de lenti ko bet de lenti ko ba sai lenti ko ba yu Aduh, hangat sedang juga scam yang ada, ujung saya keliru kan long box, babet bahasa saya tu kod. Namar dari film lagi dekat tanggal lenti, dan nunu berewi, kata dia kecing long berewi, kata kecing hikai cuma bibi ya kata ngas kau ya day baru kata, mendai kata kau lada Mundai tang je bentril borai be je bentril ngomong ini kiwe do lagi ston hiji tang kom ya ganti hagi ani ko politics marna I ha kan ya politics munta gi port ni kalau dalon goltan gini business of politics lah tu hai ta ibreu kiwa ban hang la tu hai ini polisi ba nong ni kepat mundai kontraktor mundai businessman ki polisi banyak sepat ba dagal nong rem ko pasai mundai ban penbet ki de penbet baru kon khamtan ka liang pisah ka kini gulti de bingnya de kini gulti bingnya ya scam na ngi poy ko borro ya kini gulti bingnya ingin yo do sekrir ko pasai ba ji kundi entah ti ka VPP ka pensai ru ba kamnu nya te parlok pat kuno ka seng shwa ka election kata di kejing shisha ngang klipi kini nama apa Meghalaya ni kata coalition por style kadang ni yang ni apa kejela ka juni hadin ke election pat lada kadang kam hatu ka VPP kan nya te parlo patenu ka seng kata ini kampat ya perkat kono ta mar kumbo ong ba antu mi mas ta ro ba
we expect to cross majority pak. Tengah dan kating tungguhi dan kita berkat bahwa yor kan bahwa. Yang coba di film yang kita majority kan. Dengan majority tengah nomor ni hapan ya shom party, kemudian bani decide. Kalau nggak yo, kita tempat dan kan orang macam keren jangan berkat tempat dan ni. Kita kalau ni up discuss dengan raja party. Tu pasal kadang kayak kita kerja gitu film dan ai ya kipat nang terbut jong ka join not constituency siapa kini terbut hak arpoi tarik So mungkin terbut hak arpoi tarik na buat juga pat bang ni mentah kum ki voters ini man mau ya ka ni ka bor ma balap kan kamti ya constitution ya amar teng ila shu tang shu let untuk dan bakran untuk handrai dan diperkat baga basani ba shu ban lether suan ong tu breu lekan bas tu breu tap shu ni tu ni lo ta ya tu la dan ong ngam ta dan belen ta handrai dan kam ba ban pet bicara parti putik kumno gani parti galong kumno gani ayu galong kumno parti bigidan ngejingkermen kumno parti ba try ban la yu kayak parti belarin kumno gilong dia besar sana dia mencubit kata jing penbej kadang mentah ni sarkar NPP kadang sarkar ban thep di kebot bagodan habor dengan yo ban unai kam tau MLA unai kam yo ni maka MLA ke per MP ke per MDC ro ke per tempat thep lagi mau ni thep mentah nom ikmat ban mi policy council ban besar dia keno try ni gini parti do de ni kandidat kibala ban ai saya ta jing sikri ban penbahai di council mde ban sa lek de jing penbet ko ba jing teng de ne jing sa penbet ho ko de jing berkat joki ba kin kan mau ko por ki ba ni long kup tang di sikri ki ban sikri ki ban re ki long is em ban jet ni long di khamat ni ste ban kan mau ko por joki de ko por jing sa penbet no Maksud like komisi boleh lah pencai ni kita ki AKA ki jing pencai jom kita lagi mat prepare banyak kita pocket yang ba pinyo kayu tahu so batiang andai ni lah nyawa kita ki vote saka arus tadi komisi boleh